goes a little something like kumsang ni som paruk December thakan kumsom panga chawa upa Matthew Brooks chuan rong takmain kumsom paruka upa a classmate ni bok a chian pa ni bok le Manuel Villoria Philip chu athata twal thala hian Matthew hi kumtling lo kumsom panga mi chaulani ma se a che dan rong takawang chuan dan chemeten achunga zangai na anlan tir lova dam chung lungin tan chu achung thu an rel sakdan anita ni dam chung lungin tan ti hian kumsom ni hi ani deuh thlang puya mase Matthew ke sa hi chonin kumsom ni chau ani theitalo Matthew poi khoi hi arab thak ema wangin le athil ti tak ti awangin kor chuan ke suluk takin an zir chian nuwa thu boy pahnian ortira thiamlo achang ve ve le ngala a thu boy orti awanga shemna chudam chung lungin tan ve ve alani le ngal chu wangin engtika ma zel a chwa san to don lo ti achianga kumsom panga ania changin athi ma chu zel chu a che na in ani angai to don ani ti chuan Matthew chuan eng thil chia nge alo ti le Matthew le li Manuel te hi school khatakal dun ani ba ka thian ani a masi anin kom tam em lo thung Matthew hian an school a chuan start her deu crush her deu ani ve a me che pakhat du ru deu ma hian ni ve mase chunu chu li Manuel nen chuan anin kom thin thunga chu Matthew chuan in angai theiviau lova a crush ma ni se ata ho bur to thung mi padang nen in ner taka an om tlan vel te chu a mu thei der lo maya anin kom hlek po alo phal lo alo thin rim ngal ze ani ti chuan ni kha chu Matthew chuan li Manuel le a crush te om dun lai chu a mu fu le ta hlak maya a thik ta em mai li Manuel chu da that mak adu ta a an pani in kala lo tla jep ve tlat anga ya wangin a thian pa a classmate ni bok chu tha mai a poi ti ta lo hialani ti chuan kumsang ni som paruk December thakan Matthew chuan rahman na siamin li Manuel chu len chwa puya soma Mary maklui bula kalpui nan chumi hmuna chuan a thian pa indin lo lai tak chuan Matthew chuan a be ta thuta alu tan sakin aban te po atan saka aruang po asoi sana sa hle ani li Manuel a thanu hian Matthew chu man chwa ani nga lok bik lova li chu ina a ho har ema wangin a chung te chuan in mi bo zonin an zonga Matthew ne nan chuak do na ni ti an chilo bokani anua ruang chu mu anita a masi aban le lampang bungero zon mu anita lo atak sabul deulo ka chuan alupung chu mu tel ani bokani ruangan mu achanga refak lova chuan police lam te chuan chik zokin thil chu abule changin an chui chale a ti chuan Matthew chu an man chwa pha ta ni ani po ina thil ti chu alo phobik lova thîkna awanga twal thadani ti chu ama soidan ani in soifia po atum shan lo boka tin thil an zo vel hianin achang chadu lo bok Matthew hian li Manuel a thadan chu arap thlak ema wangin ruang an mu tir po in a thi nuwa alu chu atan sak chau zok nge alu atan saka wanga thita zok ani ti hi mithiam te po in an shilok big lova tin aban ero adam lain anunna alak sakma in atan sak ti ero Matthew hian asoi thungani Matthew hian engtiang se nge Manuel chu a tha ti asoi chadu lova zongyal po in ngoi bo pui thop chu athang ta zokani nunna chan ta Manuel nu chuan in trap chungin kor chunga chuan judge te chu thil angena kafapa khan khati khoparap thlak thil khaton aphu lova thil ti swal anei heklo alano pang emema anuna la mangtran don chau ma se thil ho taka wangin anunna chu achan ta si chu porap thlak tak le ngalin chu wangin he mishing ka fapa thatu hi adam chunga tu ma atina theito lo nan le minunna alak sak theito lo nan ana theyang berin dan mangin shim ni ro se ti in ange nani kumsang ni somni pakhat August ni riat khan kumsom pariata upa Kyle Pickles chuanin kumsom panga chawa upa Louis Phillips chu kongsira alo changa a school ban hun alo ngak reng Louis chu a chanti honian saigalin an ho a masi Kyle chuan alo ti dinga engsoi se set lo chuan Louis hina tak chon a chem te ken chuan a vita a force an ema wangin phoile atum po in chemte chu abung ta hialani abung le lampang chu Louis a thina chuan atang nge Kyle chuan Louis avi zo nu chuan engthil poima ti lawang main pa ngai tak le thlamwang takin Louis le a chanti shil hai taka loading te chu a kalsan le ngal
Louis chu ko nga chuan na ti in alet topa a thian te chuan ti vak ngai na an shilo kum som pathum som pali som panga vel lek lek an ni hloma an mit mu lai nge maya mi pakhatin an thian pa aron vit top mai chu an shit hai hle a an hlau thong hle ti chuan an the ang angin Louis chu an song bola anu an call top ringota ti chuan anu chuan emergency call in a fapa chu damdo in lama akal puita ni Masia doctor te chuan rei tak adam thei to an rin lo thu an shil ngala anu chuan afa panun na chu relo te tal po po se saksham turin doctor te chu ange na ni ti chuan Louis chu zai ani nuwa po engma mason na ei anei lova athin mai ni lovin a thluak lampo a khoi chetel hilmak a thlenga aron dam chuak le thei ani po in mi pa nga ya a chuak to don lo ti chu doctor te thu soidan ani ti chuan August ni som pani khan a hliam te twar lovin Louis su dam doi ina chuan a thita ani kalpikal su man ani a atira chuan a pha a thil thlen lai chuan an chung ko thian te honen hun an man thu a soya masi a hnuwa a in puang ta ni kalpikal sian Louis a tha chan chu Thîkna wanga ni ti in soya a me chelo du ruk ve deuh mai le Louis te chu Snapchat lama an lo in be zeu zeu chin ti mi ka tagin a sia a chunu chu abial nu ni lem lo ma se alo ral khat ta nei ve hle ni chutia Louis nen Snapchat lama anin bia ti midang ka changa a sia nuwa chuan thinrim na le Thîkna in a khata Louis chu a chui ma sapota a che na in le a school kal na te po a she ma sapota ti chuan ama ti na dan tur arwa man ta ni kal hian Louis chu tha em po atum bik che lova na taka hliam atum ringot masi adu ain alo chena deuh hlekani athil ti awangin kail chu dam chunga lungin tang tura shem ani a Louis anu po in chu adu dan ani reng bok ka fapa kha alano panga ti sol engma nei lo he mishing poi hi soi anei lo bok aswal na le lunrong na te chu ka fapa khan alo twar tamai zo kani ka fapa thla ka lak sak nun ber chu dam do ina lai ni a amit po ameng to lova biak po in min chang to heklo he mishing hian zel hi adam chungin chwa san to lo se ka du pera shi om tak po in om se ka du ani ti in asoi ni kumsani som pasari khan kumsom pera to upa Ashley du de lisu tha ani a atu khuma voi ni lai ka ni in taksa po pem motor om nuar bokani ama thatu chu tu dang ni lavina bial pa tenar floors ani tenar floors le Ashley te hi in ngai zong ni in kum khat em ero an la in zui tling lo thunga masi anin kar ero aboi ve nak nak thei hle tenar hi mi pathin chetak chi ani a thleng emaza chung chu anin kop nowa aje chalo lamjok rei takalo thup ve ngar ngar to chu aron chwa tana chu aje chalo tak tak te awang chon abial nu Ashley nen anin kar chu aboi reng bokani Ashley chuan atwar thei to thlor lova ti chuan a chenta a mase chu tenar hian apom thiam ve lo nikha chu Ashley nen in biak chuan lamin Ashley chu ina changina chwa puya a kidnap ani dek ber mai masi Ashley chuan atira chuan kidnap ani ti chu ein shelok lo a hnuwa ein cheta chawani kar chunga chuan thut puin a chwa du der lo maya ti chuan chumia chuanin Ashley chuanin fin chwa ve in pangai takena oma tenar chu thil soipui adu ta a tenar chuanin aje chalo lampang chu a thlak theidon ani chuanin in kople po pui ati lo thu asoi masi arin lo lam da in tenar chuan chu a thil soi chu alo dong songa mi padang du ane ani aring tatlat maya mi padang du ane awangin Ashley chuan a thenangin tenar chuan angai tatlat Ashley chuan a phana sa hle a mase tenar chu a thinrim laklo to a Thîkna ina khat laklo to atopa chuan Ashley chu a in sum thei te lova in chen bok chu an sai dun le ta a ti chuan Ashley chu kara changa chwa atum lai takin tenar chuan asilai pairuk chu phorin Ashley tukhuma chuan akap ta a mase Ashley chu a thinga luklo ti chuan tenar chuan Ashley chu atukhuma bok chuan akap nun le ta a ti chuan Ashley chu a thita ni kein ka nei theidon lo che ani chuan tu dang ma inan nei theidon big lo che ti ang zonga ril ru aputa wanga chu tianga chita chu ani ti in tenar hian a hnuwa a lawyer a shirani ti chuan Ashley ruang chu tenar chuan western slope lama apurama thum atuma mase chuda chuan manchil ani ta ni a hnuwa tenar floor san thu nei tu te bula a soidan chuanin ruahman lok na thileng ma om lova tumreng wanga ni lo karwa man na khachu kidnap chau khani ahun lai khan karil ru kha an ema kidnap ringot khakatum tha hakatum telo ka in thunun thei thlor lova ti chuan ka silai pai chu ka phora atu khoma ka kapa mase athi nga lok lawa wangin na atorei lo nan ti in sikhen som nu vela ka kap non le chawani ti in asoi
afanu bial pa en afanu atha sak chungchanga Mrs Doodle chuanin ti hian thu a soi ve a karil ru chuan dinner floors hi khonga ina chen ka nei ve a thil adon thui lo lutuk kha ka khonga izok ma se chumi ani awang chuan shemna apum pel ka du pui tina ero ani lo thung shemna na tak aphu nge ani ti ina soi dinner hi abial nu atha awangin kumso pani chung tang turati ani a abial nu chu akit na pawangin kumsom thum pani chung tang turati ani bok avain kumsom le pali chung zela ahun a manangai don ti na ni chu tin parola a chwa po phalchak ani don lo bok ani